Uchiela no. Jalendo mangula mosenindo Oriti Kasavuli oiki kawuono e dala gi mantiere gweng' ma Zululu mano kaunti ma Vihiga e nyasi mano yore ganyuola kod jotelo mopogore. Jotelo notiyo gi thuolo no mar kwayo piny owacho mondo ober chenro mag thieth e pachoka. Okinda lero no mathoth. Mire mar oganda no yuore skund sekondar mar Nyang'ori kaunti ma Vihiga mar ko kare mar yuyo mogik jalendo mangula mosenindo Oriti Kasavuli. Kasavuli no yudo puoch gi pak kuom tije maler e kinde mane ongima ahinya weche mag tiego jofwambo matindo kendo tayo gi e chenro mag tij fwambo gi keyo e pachoka. Miss Kasav, we launched VUCA with Kasav and Hamani Gambi helped me a lot to set up a VUCA station, which is the #1 station in this region. Alikuwa ni kama dada yangu, sababu tulifanya naye kazi na mbali na kufanya kazi pia alikuwa ni rafiki wangu wa karibu. Martin tulikuwa tunajuana hapa na hapa viwanjani. Jua Nairobi na viwanja vingi. Bende kideni anyuola mar Kasavuli no yuage kaka ng'ama no hero joge kendo ne ni kodgi machiegni. Kukuwa tu shangazi bali alikuwa kama dada yangu. Aliconfide in me and my sister mambo mengi sana mwezi wa Oktoba na tunashukuru kwa hiyo nafasi alitupatia. Katherine dali my best girl. Alifanya na mimi napenda nyama. Alifanya walikuwa wananinunulia nyama kwa ajili yake. Na wakati alipata kazi, he was always entering the home with a kilo of meat. Jotelo mopogore mane ochopo e nyasi no kamotingo speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula, jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua, jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba kin jotelo mamoko ne otiyo gi thuolo ni e kwayo piny owacho mondo ber chenro mag thieth e pachoka. Jukumu kubwa kwa kitaifa na kwa mpangilio ya kitaifa ni kuona vile tunaweza tumia rasilimali zetu vizuri kama Wakenya, tujaribu kupunguza mzigo ambao hutokana na magonjwa ama maradhi mbalimbali na haswa kama yale ya saratani, kwa sababu yanaweza umiza jamii. Wakati KTN ilianzishwa, hata wale ambao tulikuwa tukifanya kazi ikifika saa 7 au saa 1 jioni, we stop what we are doing to watch news, not because we were expecting great news, but everybody wanted to watch the charming Catherine on telly. And she amassed great following and admiration from Kenyans. Mambo ya mwananchi kupata huduma ya matibabu iwekwe maanani. Hatutaki hadithi zake. Tunataka kuona matibabu kwa kila kijiji, kwa kila kona. Na hiyo ni kwa sisi viongozi wote. Kasavuli no wito ngimane kaluwore kod kansa mar dhod nyodo jumbe 2 mokalo. Okinda, Ramogi TV.